Akaribalo chuti Embe North ni bandamanite kuinga barabara ya Ntubeto wita Mutwati kenda kuthikirwo na wikirwo stima karibaba rigwo kuma transformer yowere kuthuka ndikaita na batwire kwangaika kiundune nende mubunge wo Judas State bekirite wirane ati bakethira bakeolelwa. Dennis Mugendi ana ripotie. Banini na banene ya karibanture ya stingi wa karani rosioti gishoneke obunge kia Igembe North baturite na kona mugambo juriju mweta antigiri istima bakwenda kumakire mubunge wa Judas State tonto bare athira imeri kithomba ikurukite kuma transformer eje kuthuka na yagia mu mithondeki kwetu na stingi wa karani twarire mweri wa tano tutona stima kumora stima cia thukire stima cia guthuka tukoringa report ofisini mheshimiwa Tinjei antu bara atutumire antu botwitie ana tukira twoleli kethira twoleli kethira mita cia tonire ngesti niro nkori ni aki mheshimiwa Tinjei otuma antu botwitie ana kenda twoleli stima na mongaru ale bakoyambia cietu igofira na tuna mieri 5 tutoya stima ni akiloje transformer ye mheshimiwa Ntoru aki aturetera yo na ntukuyele na mheshimiwa Ntoru aki atotokera stima re Tinjei wewe hukuma ngwe kunia koreka tukaria keundu na miaka yonde aritwa ba ugenda kolelia bonde abe na njwero tewe njo kuma skuru eraingwa lo yabo kwenda turia twena rasta batu torua twenda buru elelia batu tothithomo tuko onto waitwe yo mwagi embinge lakini batu tathira o mwagi no nto tembi na mwana thayo nto emose na kwenda ginya guciandikira ginya kauku utuko lakini tweria kiundune na tokona batwe endi nyantu kwenge ko muthaga waringiro na iya marione wa rungwa no ntokethogora stima muntu atekeringwa na iya na kirite itumu oweta itumu we mubunge to Igembe North toteo kwera tafadhali toteo kwera we yo twekere lazima we yo twekere ora kiongozi eto na totiari mwaka yo wendo atwekera tukwelenkana mno toto bana obisine tukaibu report tekinyana ka mheshimiwa batu atomura nyuma ya kiomi kemwe stima cietu kia gwetho itiragana twenda kuandamana mwanga tutobisine nye anene pio taitumu atore stima ao mwempieto akara kureta nombi na njira ya thimu tukiania nawe na mubunge Judas State ariuga na igitwe makaya jaka ina nakubatungatira na rua mono stima igankana nturene iji burambo bakwa ma transform only dhuki na ngwate report urukiru kuma kimtu to astani yantumirite message na leo ntumira message unda forward ya Karengo na Karengo ro in charge stima mbira na kuita bunge na coact kana baka respond lakini bora mumba gwera kariba lushoti na kariba Igembe North ndi that transformer isi daro ina challenge transformer ndio muna engine no yeye na nyuma itareka ika develop mechanical problem bora mumba ubera no kwenda kwenda okariria na transformer dhuka tugero immediately nonto bondo kuda bukuya report ile ofisi na kwa hoteli report ile ofisi ne lakini transform we na mweri umwe na temeri 5 lakini la bukoji antu mtu meabo murache maoni akalita maoni yake kulitayara kulitana na yake ya binadamu kulita maoni lakini kambu transform yachukulikirwa na antu bedo baino kari. Dennis Mugendi, Weru TV, turene ya stingi wa karani rosioti wandini antubetwe ya Kiongo Igembe North County ya Meru.